Reka ngusuze ukurikiye ibiganiro bya Rwanda Media Platform kuri YouTube. Ni umwanya tujye kurebera hamwe amakuru ari kuvuga aho uherereye ndetse no hirya yaho. Ni amakuru agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Gicumbi, uwarokotse jenoside yarambiriwe imyaka. Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak, ubwo ni minisitiri w'igihugu cy'Ubwongereza, yaryumyeho ku munsi indege zageza bimukira mu Rwanda izahagurukira. Mu Rwanda ibiciro ku masoko byazamutseho 4.2%. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 yasabye abatuye Goma kwamagana ubwicanyi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kurebera hamwe icyo agatakanzi gakora mu Bufaransa gituma atoherezwa mu Rwanda cyangwa ngaburanishwa. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Mu Rwanda ibiciro ku masoko byazamutseho 4.2%. Ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare cyatangaje ko muri Werurwe mu mwaka w'2024 ibiciro ku masoko yo mu mijyi hirya no hino mu gihugu cyazamutse ku ijanisha rya 4.2%. Ni amakuru akubiye muri raporo ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare giherutse gushyira hanze igaragaza uko ibiciro bihagaze ku masoko. Iyi raporo igaragaza ko muri Werurwe 2024 ibiciro mu mijyi byongereho 4.2% ugereranyije na Werurwe 2023. Ibiciro muri Gashyantare 2024 ho byari byariyongereyeho 4.9%. Muri Werurwe 2024 ibiciro byongereye bitewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byongereyeho 2.5%, n'ibiciro by'ibijyanye n'ubwikorozi byiyongereyeho 14.8%. Ugereranyije Werurwe 2024 na Werurwe 2023 ibiciro by'ibintu bitarimo ibiribwa n'ibikomoka ku ngufu byongereho 5.8%. Ugereranyije Werurwe 2024 na Gashyantare 2024 ibiciro byongereyeho 1.1%. Iri zamuka ryatewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereyeho 0.6%, n'ibiciro by'ibijyanye n'ubwikorozi byiyongereyeho 6.2%. Iyi mibare yose nijyanye n'ibiciro byo mu mijyi. Muri Werurwe 2024 ibiciro byo mu byaro byagabanutseho 1.7% ugereranyije na Werurwe 2023. Ibiciro ku masoko yo mu byaro muri Gashyantare 2024 ho byari byiyongereyeho 2.1%. Bimwe mu byatumye ibiciro bigabanuka mu kwezi kwa Werurwe 2024 ni ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byagabanutseho 6.6%. Ugereranyije Werurwe 2024 na Gashyantare 2024 ibiciro byongereyeho 0.5%. Iri zamuka ryatewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byazamutseho 1.1%, n'ibiciro by'ibijyanye n'ubwikorozi byazamutseho 9.8%. Umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Canada Ariel Kayabaga yasabye igihugu cyabo kwemeza FDLR nk'umutwe w'iterabwoba kubera ibikorwa bya jenoside abawugize bakomeje gukorera mu karere u Rwanda ruherereyemo. Kayabaga yagize ati Canada nk'igihugu gicumbikiye benshi barokotse jenoside sabye ko yakwemeza FDLR nk'umutwe w'iterabwoba kubera ikomeje kwica abatutsi benshi mu karere. Uyu mudepite yibukije ko Lieutenant General Itaya de Romeo Dallaire wayoboye ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda MINUAR aherutse gutunga urutoki Canada n'ibindi bihugu bicumbikiye abakoze jenoside. Yaboneyeho gusaba igihugu cyabo gukurikirana abo bantu, akimenyesha ko mu gihe cyabikora cyaba gihaye ubutabera abazize jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abayirokotse. Ati dukwiye kugeza mu butabera abagize uruhare muri jenoside, kuko General Romeo Dallaire aherutse kuvuga ko abenshi bagize Canada urugo rwabo baridegembya nta ngaruka ibyo bakoze bibagiraho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize FDLR ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba mu Kuboza umwaka w'2001 ubwo abarwanyi bayo bari bamaze kwica ba mukerarugendo 8 muri pariki ya Bwindi muri Uganda, barimo Abanyamerika 2. Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak yaryumyeho ku munsi indege zageza bimukira mu Rwanda izahagurukira. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yatangaje ko ibiganiro aherutse kugirana na Perezida Paul Kagame byamugaragarije ko u Rwanda rwiteguye kwakira bimukira bazava mu gihugu cye, gusa yirinda gutangaza umunsi nyirizina bazahagurukiraho. Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak atangaje ibi nyuma y'uko muri iki cyumweru yakiriye Perezida Kagame mu biro bye bagirana ibiganiro ku ngingo zitandukanye zirimo n'iy'abimukira. Ubwo yaganiraga n'abanyamakuru, Rishi Sunak yavuze ko ibiganiro
yagiranye na Perezida Kagame bishimangira ubushake bw'u Rwanda muri iyi gahunda. Ati nabonanye na Perezida w'u Rwanda muri iki cyumweru kandi bafite ubushake bwo gukora ibyo biyemeje muri ubu bufatanye kandi mfite icyizere ko imyiteguro izabibashoboza yarangiye. Abanyamakuru bakomeje bamubaza igihe indege izageza ababimukira mu Rwanda izahagurukira, undi yirinda kugira icyo abitangazaho, gusa avuga ko yiyemeje guhagarika ayo mato y'abimukira. Ati dukwiye kugira ikibazitira kugira ngo abantu baza hano mu buryo bunyanyije n'amategeko batahaguma, ahubwo bahakurwe. Iyi niyo mpamvu u Rwanda ari ingenzi kandi niyo mpamvu niyemeje ko uyu mushinga ugenda neza. Yakomeje avuga ko ubu ikiri guhabwa imbaraga ari ukugira ngo iyi gahunda yemezwe n'inteko ishinga amategeko. Minisitiri w'Ubutabera Dr Ugirashebuja Emmanuel aherutse gutangaza ko mu gihe amasezerano yo kwakira abimukira bava mu Bwongereza azaba atangiye gushyirwa mu bikorwa, abagera ku 2,000 bazaba bamaze koherezwa mu mezi 4. Yatangaje ko amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza ku byerekeye abimukira azakurikizwa mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga kugira ngo abimukira bazimurirwa mu Rwanda bazabe bafite icyizere cy'uko batakoherezwa aho ubuzima bwabo bushobora kubangamirwa. Ati hari itsinda rishinzwe guhuza ibikorwa rimaze iminsi rikurikirana buri kintu gikorwa kugira ngo tubakire mu buryo bwiza bushoboka, ndetse hari n'ahantu hagiye hateganyijwe abantu twagiye tureba inzu, amahoteli n'amacumbi, bamaze kugirana ibiganiro bazakira abantu mu buryo bw'agateganyo mu gihe bakigera mu bihugu, hanyuma bakazagenda bashyirwa ahandi. Minisitiri Dr Ugirashebuja yahamije ko muri politike y'u Rwanda batifuza ko buri gihe abantu baba ahantu hameze nk'inkambi, bazagenda baba hirya no hino mu gihugu kugira ngo bisange mu bandi. Amasezerano ateganya ko Ubwongereza buzohereza abimukira 10,000 ariko bakazagera mu Rwanda mu byiciro bitandukanye. Icyiciro cya mbere cyo giteganyijwe kugera mu Rwanda muri Kamena 2022, ariko iyi gahunda ikomwa mu nkokora n'ibibazo by'inkiko n'ibitekerezo by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, bivuga ko u Rwanda rudatekanye ku buryo bahagirira amahoro ntibasubizwe mu bihugu baturutsemo. Ibi byatumye urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza rugaragaza inenge zijyanye n'amategeko amasezerano avugururwa n'impande zombi mu Ukuboza 2023. Aya masezerano agamije kohereza mu Rwanda abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo bunyanyije n'amategeko yavuguruwe kuwa 5 Ukuboza 2023 hagamijwe gukemurira inenge zari zaragaragajwe n'urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza. Kugira ngo ashyirwe mu bikorwa bisaba ko yemezwa n'ibihugu byombi akaba itegeko, bityo akazanakurikizwa hisunzwe amategeko mpuzamahanga. Gicumbi, uwarokotse jenoside yaranduriwe imyaka. Umugabo wo mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bwisige witwa Dusabimana Joseph yaranduye imigozi y'ibijumba ya Mubyarirehe Ashirafu na Mukagatsinzi Korodina warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, anamubwira amagambo amukomeretsa. Amakuru avuga ko muri iki gitondo Mukagatsinzi Korodina yahuriye na Dusabimana Joseph wamuranduriye imigozi, amubajije icyo bimuteye, amubwira ko ngo iyo ahamusanga ari kuyitera ngo yari kumutabamo ko nabo yafungishije bakoze jenoside ngo barafunguwe. Uyu Dusabimana Joseph yahise amanuka mu mashyamba kugeza n'ubu ari gushakishwa ntaraboneka. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Gicumbi Uwera Parfait akaba yemera itangazamakuru ko ibikoko byabayeho. Mu karere ka Musanze abarokotse jenoside bishimira gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 basojwe mu mudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge bavuga ko bishimira gahunda yatekerejwe na leta y'ubwiyunge na Ndi Umunyarwanda. Umudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge wa Susa, akagari ka Ruhengeri, umurenge wa Muhoza, akarere ka Musanze ugizwe n'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, abireze bakemera icyaha bakoze muri jenoside, abahoze ari abacengezi ndetse n'abahejejwe inyuma n'amateka. Bose bavuga ko mu gihe bibuka ku nshuro 30 jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bishimira ko imibanire mu Banyarwanda igenda irushaho kuba myiza, cyane ko ngo bamwe mu barokotse bagiye muri uwo mudugudu baseta ibirenge. Bamwe mu barokotse bavuga ko kuri ubu bo ngo gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge ari umuti usharira banyuye mu gihe iyi gahunda yatangizwaga, ariko ngo baje gusanga ari ngombwa ko bawunywa kandi ngo byatanze umusaruro nk'uko Kabaraza Specials, umwe mu bagize imiryango 20 y'abarokotse wahatujwe, ngo yaje yiteguye gupfa. Yagize ati jenoside yarampakaje, abitwaga Abahutu batwikiye abantu imfubyi n'intwaza. Nageze hano numva ko ibyanjye birangiye, guturana n'abantu baguhigaga
abacengezi, ingabo zahoze ari inzirabwoba zari za Habyarimana, ahubwo numvaga natura hafi y'umuntu wasezerewe mu ngabo zahoze ari za RPF Inkotanyi. Uko rero bwagiye bucya nagiye nisanzura kuko gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda yaratubohoye. Hanga imbabazi none aya matsinda yose muri susa tubanye neza. Umwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 Habavuma Ephraim avuga ko nawe yageze mu mudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge wa Susa yiteguye guhangana n'abo yiciye. Yagize ati twese ntihazagire ukubeshya, twageze hano mu minsi ya mbere ducengana, nagendaga nigengesere ntekereza ko bazongera kumfunga cyangwa se batazihanganira gukomeza kubana nanjye, ariko buhoro buhoro ubu nakubwira ko abakorewe jenoside muri 1994 tubanye neza kandi mu gihe cyo kwibuka dukomeza guhozanya no gusabana. Ahubwo ngiye nshimira Perezida Paul Kagame watekereje kongera kutubumbira hamwe umuryango nyarwanda, abahemutse n'abahemukiwe twongera tugaturana. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudien nawe ashimangira ko gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge ari kimwe mu byatumye u Rwanda rurushaho kwiyubaka, kandi ngo kuri w'abanyarwanda birakwiye ko baturana batishishanya. Kugeza ubu abo mu mudugudu w'umwe wa Susa bishimira ko bagenda batera imbere, aho bamaze kubakirwa umuhanda wa kaburimbo Karisimbi Nyamagumba, bafite umuriro w'amashanyarazi n'amazi, ngo mu gihe bo batujwe hariya bumva ko bazanywe mu mashyamba, aho bamwe mu barokotse bavuga ko bazahicirwa nanone. Ubu bakaba bariteje imbere bakora ibikorwa binyuranye birimo ubucuruzi n'ubukorikori binyuranye. Agatha Kanziga akora iki mu Bufaransa? Umushinjacyaha Dr Diogene Bideri yagaragaje ko bidakwiye ko Agatha Kanziga Habyarimana akomeza kuba mu Bufaransa nta byangombwa afite, ahubwo iki gihugu gikwiye kumwohereza mu Rwanda niba kitamuhaye ubuhunzi. Ubufaransa bwagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse igihe jenoside yari igitangira iki gihugu kihutiye guhungisha umuryango wa Perezida Habyarimana Juvenal. Uyu muryango urimo Agatha Kanziga Habyarimana wari mu bakomeye mu itsinda ry'akazu ryarimo abacurabwenge ba jenoside yakorewe abatutsi. Nk'uko inkuru y'igihe ivuga ko Kanziga n'umuryango we bageze mu Bufaransa bitegetswe na François Mitterrand wari perezida muri icyo gihe, wanafashaga bikomeye leta ya Habyarimana mu byerekeye ubukungu, igisirikare no mu bya politiki. Nta nyandiko n'imwe yari yagaragara yemerera Agatha Kanziga kuba mu Bufaransa, kuko inzego z'ubutabera zafashe icyemezo cyo kumwima ubuhungiro, ndetse ubuyobozi bunangira ibyerekeye kumukurikirana ku ruhare akekwa muri jenoside yakorewe abatutsi. Umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha by'iterabwoba mu Bufaransa Jean-François Ricard, ubwo yari mu Rwanda muri Werurwe 2024, yavuze ko urwego rudafite ububasha ko kumukurikirana kubera ibyaha akurikiranyweho. Yagize ati dufite dosiye ye, iyi dosiye iragoye gukurikiranwa nk'uko nabivuze ko dufite ubushobozi gusa ku byaha byakozwe kuva jenoside itangiye. Ntabwo twe abacamanza b'Abafaransa dufite ububasha bwo gukurikirana ibyaha byakozwe mbere ya jenoside, urugero nk'abantu bagize uruhare mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi. Ubufaransa buvuga ko nta bimenyetso bifatika bihari byatuma Kanziga akurikiranwa mu butabera. Umushinjacyaha wo mu bushinjacyaha bukuru Dr Diogene Bideri, ubwo yari mu kiganiro kigaruka ku guhangana n'ihakana n'ipfobya bya jenoside yakorewe abatutsi, yagaragaje ko hari ibihugu byifata nk'ibyateye imbere ariko byagera ku bantu bakekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bigahina akarenge. Ati Agatha akora iki mu Bufaransa? Bamwimye ibyangombwa byo gufunga, banze no kumwohereza igihugu cye, none se ahaba nk'iki kuki batamwohereza mu Rwanda? Nubwo ubuyobozi bw'Ubufaransa butagaragaza impamvu ituma batamwohereza, bose bahuriza ku kuba Kanziga ahari nk'abandi bantu bafite ibyaha bikomeye bari ku butaka bw'Ubufaransa badashobora kwirukanwa. Ku rundi ruhande iki gihugu kivuga ko kizaburanisha buri muntu ukekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi uri ku butaka bwabo. Abahanga bagaragaje ko ibikorwa byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi bishobora no kugaragarira mu kudakurikirana abakoze jenoside. Ibihugu bya Afurika kuri ubu nibyo byiganjemo abakekwaho ibyaha bya jenoside bagishakishwa, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda. Tunyarukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 yasabye abanyagoma kwamagana ubwicanyi bwa FARDC. Ihuriro ry'imitwe ya politiki n'igisirikare AFC riramagana ingabo za Perezida Felix Tshisekedi zishinja kwica abaturage bayigoma ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikubiye mu itangazo ry'ihuriro ry'imitwe ya politiki n'igisirikare rya Alliance Fleuve Congo Nil AFC bashyize hanze mu gitondo cyo kuri wa kane tariki ya 11 Mata 2024, aho risaba abaturage bagoma kuba umwe kugira ngo bamagane ingabo za Tshisekedi zikomeje kwica abaturage muri ibi bihe. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo Nil AFC
Lawrence Kanyuka bivuga ko ubwicanyi bukorerwa abasivili Goma bukorwa amanywa n'ijoro, ikavuga kandi ko ubwo bwicanyi bukorwa n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa, FDLR, FARDC, ingabo z'u Burundi, abacancuro, Wazalendo na SADC. Itangazo rya FC rikaba risaba abaturage bose batuye umujyi wa Goma guhaguruka nk'umuntu umwe maze bakamagana ubwicanyi bukorwa n'igisirikare cya leta ya Tshisekedi Chilombo. Ubwicanyi bukorerwa abasivili Goma bwongeye gufata indi ntera mu gihe hamaze gupfa abantu babarirwa ku 10 mu byumweru bibiri gusa. Aba bose bicwa na Wazalendo nk'uko abaturage batuye Goma bahamya, nubwo igisirikare cya leta cyo kivuga ko bicwa n'abantu baza bitwaje imbunda. Tukivuga ku bwicanyi bubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiciye abantu muri resitora. Umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu mutwe w'abarinda umukuru w'igihugu Republican Guard yishe abantu batatu abarasiye muri resitora iri mu mujyi wa Goma. Amakuru aturuka i Goma aravuga ko uwo mujepe yinjiye muri resitora iherereye i Majengo muri komine Karisimbi agatangira kumisha amasasu mu bantu adatoranya. Uko kurasa byaje kuviramo urupfu abantu batatu bari abakiriyaho. Imirambo yabo bishwe yajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Goma. Iryicwa ry'abo bantu ryarakaje abaturage baramujya mu myigaragambyo ikomeye yatumye umuhanda uva aho Majengo ujya Kirijiwe ufungwa. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo si ubwa mbere umusirikare arasha abantu akabica, dore ko mu mpeshyi ya 2023 hari uwarashe mu bantu bari baje gushyingura umuhungu we yicamo 13 barimo n'abana be babiri. Aya makuru tuyaganishe ku musozo mu nkuru zivugwa mu mahanga ya kure, aho ubusabe bwa Trump bwo gusubika urubanza aregwamo guhonga indaya akayabo bwateshejwe agaciro. Ku nshuro ya gatatu mu busabe bwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump bwo ku rubanza aregwamo kwishyura indaya akayabo ka miliyoni adafitiye ibisobanuro bwongeye guteshwa agaciro. Ni urubanza Trump aregwamo ko ubwo yiyamamarizaga kuba perezida wa Amerika muri 2016 yishyuye umukinnyi wa filime z'urukozasoni witwa Stormy Daniels ibihumbi $130 by'amadolari kugira ngo atazigera ahingutsa ko baryamanye muri 2006, bikaba byamuviramo ibibazo. Stormy Daniels yigambye ko ayo mafaranga yayahonzwe binyuze kuri Marco Cohen, umunyamategeko w'uyu musaza w'imyaka 77 kuri inshuro ugiye kongera guhatanira kuyobora Amerika. Ubushinjacyaha bwakoze iperereza kuri aya mafaranga bushinja Trump kuyatanga mu buryo budafitiye ibisobanuro, ikirego giherekejwe n'inyandiko nyinshi cyane. Biteganyijwe ko nta gihindutse urubanza ruzatangira kuburanishwa ku wa 15 Mata 2024. Icyakora umunyamategeko wa Trump Emily Bov yari yasabye ko urubanza rwakongera gusubikwa. Impamvu yashingiragaho nuko umucamanza Joan Machen urukurikirana atarafata umwanzuro ku busabe uruhande rwa Trump rwatanze rw'uko yakurwa ku nshingano zo kurukurikirana. Bo bavuga ko impamvu badashaka ko Machen akomeza kurukurikirana ari uko yakoze amakosa yo kwanga ubundi busabe bwabo bwo kubuza ubushinjacyaha gukoresha ubutumwa Trump yigeze kunyuza kuri X ubwo yari perezida nk'ibimenyetso. Uyu munyamategeko yavugaga ko ubudahangarwa Trump yari afite bumwemerera ko ubwo butumwa butakoreshwa nk'ibimenyetso ariko bwumvwe ubwo butumwa bugakoreshwa. Agaragaza ko nubwo uru rubanza ruteganyijwe kuburanishwa ariko bizakorwa mu buryo butubahiriza uburenganzira bwa Trump bijyanye n'izo mpamvu zose. Umunyamategeko w'urukiko rwa Manhattan rugomba kuburanisha uru rubanza Stephen Wu yavuze ko abanyamategeko ba Trump bakererewe gutanga ubwo busabe bityo ko buteshejwe agaciro. Uyu munyamategeko yavuze ko hari impamvu zikomeye zishingira ku nyungu rusange zisaba kuri urubanza rwakomeza nta kabuza, ibigaragara ko nta gihindutse urubanza ruzaburanishwa. Ni ikirego gikubiyemo inyandiko nyinshi kuko nko mu kwezi gushize ubushinjacyaha bwari bumaze kugeza mu rukiko inyandiko zifite impapuro zirenga 100,000. Nshuti bakunzi ba Rwanda Media Platform, mwari mudukurikiye ni no kuri inkuru ya Trump dusorejeho amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Mukomeze mukurikira ibiganiro tubagezaho, ari nako tubararikira gukomeza kureba ibindi biganiro biri kuri uru rubuga. Bye.